wa mukata mwendwa musiaisia wa Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba umundi ni wa katatu wa matuku miongo itatu mwaini wa thanthatu mwaka ni wa ngili ili na miongo ili na imwe ni muthenya wa muthia wa mwei wa thanthatu ni na uthocha nthini wa kilungu cha umundi cha amuka vala twitha tuyambia na Mauvoo twimanya kila kiende na indi itina twilika nthini wa mathanguni na muthia tuyithwa na mweni witu nthini wa kilungu kimwanya cha uteti na maendeleo na umundi twithwa na MC ya wa ward ya Waiyakako ni kwa kauntini ya Makueni na oingi ni mwene kivila wa nzama ya maundu ma budget nthini wa mbunge ya kaunti su ya Makueni ulani mheshimiwa Dennis Musyoka kwa tuambie kilungu kitu vala tukwambia na Mauvoo nyeneta wa Erastus Kithuku wa nzomo twende na kunena ni kwesela ili itatu kenda imwe itano ili itatu kenda imwe itano na indi thini wa mitandao yitu ni Mutongoi TV esini Facebook @Mutongoi TV KE Twitter @Erastus Kithuku na indi thini wa YouTube yitu ni Mutongoi TV official. Tuyambia ni kana President Uhuru Kenyatta kwi muthenyani wa iyo nutangasie kuangalwa kwa masaa ma curfew ila yambia saa inya cia utuku nginya saa 10 cia kwacha kwa mithenya miongo thanthatu. Uhuru oingi ni waise kana curfew ila yende kaunti ni cia uthironi wa Sua kuma saa umwe wa wiyo ni kwendea kwa mithenya miongo thanthatu. Okavida ni kaone kana President Uhuru ni umbulile kana nthi ya Kenya ni kwithwa ikwata ndosi milioni 13 muthemba wa Johnson & Johnson cia nzanzo ya wa corona vala uwetie kana milioni ana andu milioni 10 ni moma kwithwa maikwata nzanzo ya corona twefikia matuku miongo ili na 5 mwei wa 12 mwaka huu. When we reported the first case of COVID-19 more than 15 months ago, the idea of a vaccine was nowhere in our minds. 1 year later, in March 2021, we were able to roll out a national vaccine deployment plan. And our strategy was to vaccinate 10 million adults by June of this year and approximately 16 million by June of 2023. But inspired by acceleration doctrine, which is about constantly increasing the speed of achieving our goal, we revised our vaccine plan, and instead of vaccinating 10 million adults by June of 2022, we expect that we will vaccinate the entire adult population of Kenya, which is 26 million people, by the end of this year. In fact, by Christmas of this year, we intend to have vaccinated over 10 million adults, according to our experts, and we will have built a capacity to vaccinate 150,000 people every day as of August of 2021. For instance, we have already ordered 10 million vaccines from Johnson & Johnson, with the first consignment arriving in Kenya in August of 2021. But in the process of negotiating with this company, we also have managed to get a lower price. For the price of 10 million vaccines, we will be able to have them deliver 13 million doses. And because the Johnson & Johnson vaccine is administered using a single shot, the speed of rolling out our vaccination program will therefore be accelerated. Tuitiana na livoti suni kana gavana wa kaunti ya Masako Dr. Alfred Mutua na munyanya wa Kitui Mwandu Charity Kalukingilo kwi iyo ni mamuthoki ye gavana wa kaunti ya Makueni Profesa Kivutha Kibwana musi kwake kisioni cha wote kumusisya itina wa Kibwana kwithiwa emu wa kwa ivinda iasa ngilu na Mutua ni mavikena kumwendea Kibwana uvusio wa mituki ndongo ii o ingi ni vikena kunenesya yulua kuyumbanisya ndambuka ya President Uhuru Kenyatta ilembetani ya ukamba ilevaniwa kwithiwa chumani kiu twendete. Mwandiki witu na musomi wa Mauvoo Faith Mackenzie wa Mutunga na ilivote. Atongoi alani magavana atatukuma kaunti itatosia ukamba ila ni Kitui, Masako na Makueni ni makulia musumbi Uhuru Kenyatta kuikithia ni waetea ilembeta ya ukamba maendeo ibinda ya ndambuka yake. Magavana asu alani Dr. Alfred Mutua wa Masako, Charity Ngilu wa Kitui na Governor Profesa Kivutha Kibwana wa Makueni ni mawetaka na mbaya mukamba yena wauni wa maendeo nikana kwa ilia ukwati wa ilembeta ye. Nitwa nene ya kuthoka kwa musumbi wa nthi va ukamba
na chuni kindu cha pata na twasya kana ni twamutho cha ndinu ni yake okay twike kwika maendeleo imwe one sindu ila ciambiwe wethwa ni konza wethwa ni thwake wethwa ni lelo wa kitui kibwezi na masako sindu ila cionthe ciikitwe ni kana ICC abingu ila cia ubingwa ila ucia usisi asisie lakini twasya sindu ila imbia ni cia bata muno. President yachuka ku vitu itha tumwetele pyo okay titurakomanie nake. We did meet him on the 14th of this month and we explained to him all the things that he wanted to do. We welcomed him, we asked him to visit Ukambani and he said yes. So we look forward to him visiting Ukambani next week. We're talking about now next week maybe 6th and 7th, so we look forward and we welcome him. Atongoi asuni maweta kana bajeti ila inasomiwe ni Minister wa Kinandu Ukur Yatani ila ni yambe wa trilioni 3 ni yailete utethya ilembeta ya Ukamba vanene. We are looking at the budget that was just unveiled some 2 weeks ago by the national government. A budget of 3.6 trillion Kenya shillings is not a small budget. So this region, Machakos, Makueni, Kitui, would like to have a share of that. And that is what we want to share with him when he comes here. Katika budget ya mwako, whether ni mali ukia balabala, whether ni ona university the bao wote whether naone ya tukithwa campus ya Makueni sindu isimbia ciontheke la bandu ni cio twe mutabia tumwe tusise budget ni kana tukwate omwaka umwe tukwate sindu ingenzao mba kiwu ba mabalabala ni kana wise kwethe andu maitu ni maendea na kutetheka. Governor Mutua ainena na keni wa weta kana mena wendi wa kwithiwa na maendeleo ala meumauna enenthi na ti Atongoi na ateti ala meutwaisya maundu ma uteti oka na matena maendeleo. Ku nundu President Uhuru Kenyatta nukite nitamwea karibu sana President Uhuru Kenyatta. Karibu vaa kwitu Ukamba. Huyo ni andu maku ni makwendete muno. Tembea unundu kusobete ikala bana itu ya muthokoi ikala bana esatu nenge ukiwanzuki tukoni mundu masio mu Ukamba atu tiko ndayuka ekalona itu tutheke oneke nandu na isokethia na titi wou na moko mathei aye tenda no maituma kwa maendeleo tenda kusia mibango ya malelo mibango ya kuongela liu mibango ya kuongela universities mibango ya kwete sinduila siana situ sikase kweli ile Uhuru Kenyatta nokie ndaneu mana nundu nisibe Atongoi yangi Kenya matakula sio wa maendeleo mo mende to kuonekana kisiasa ithi tenda maendeleo tienda andu maituma manekana me Kenya na Kenya niyo ti andu ange makati wa metina. Governor Ngilo ni waweta kana ndambuka ya Musumbi Uhuru Kenyatta ilembetani ya Ukamba ni kwa Atongoi alame ukwata mbau agenda na mawalanio maendeleo ilembetani ya Ukamba aiweta kana alame te ukwata mbau mawalanio ta asu ni mekone ote. Ithi twenda utabia andu maitu byo. Tume president yoka ithi onde twithe tumwetelete. Na peketho be mundu kuka na maundu angi matakwetela president. Na maundu acio angi tukanena later. Twamba kwetela tukanengwa kila kivo. Na president ya nandhungi nene. Ina matunda maingi. Kwa twambe kunengwa matunda ila ingi tukanena. Nundu county situ si itatu. Si mathina maingi muno byo. Twi mathina ma kiwu. Twi na mathina ma uiti. Twi na mathina ma university. No tunakwatia university ya Masaku University. Twi na campus ya Seku ila ibaetheo tuendoka atunenge full-fledged Makueni University. Magavana aya me atatu manena ebinda yilama muthokea governor wa county ya Makueni Professor Kivutha Kibwana musi kwake bala withitwe emu wau kwa kabinda. Nende na uboa nena ina uthina munene nundu na kwata operation ya masaa 6.5 na nasio kana wango banini ne kala hospitali binda yasa lakini niende ne sana umituki lengo aluka weane
ndikatumine mwaka nesa twi imwe na ningutungia nyasiana nazi mubya muno byo nundu wa ibindani yuyu kwesa kwithia ningi ni wanzisia na kundethesya katika waune wakwa. Faith Mackenzie wa Mutunga, Vilingi wa Mauvoo, Mutongoi TV. Na ndi tumwendea uvosio wa mituki gavana wa kaunti ya Makueni Mheshimiwa Profesa Kivutha Kibwana na nitwetelete tuone ndambuka ya President Uhuru undu ukithiwa ileva niyo kutwaiwa chumwani kiu tuendete twitiana na Mauvoo asunikana ngwatanio cia kutetea mavata ma alimu nati na kupet kwa vamwe nivikiana kuetakana nivatonyeka alimu onthe makwatwaisya mukomo kavinda kala amanyiwa makwikwatiwa kwambisya tamu wambe wa kalenda ka mwaka wa 2021 mwaini wa nyanya kethiwa nzama ya kumandika alimu ya TSC yithiwa yanisye wiwano ula mekiye kana CBA ungu wa mithenya mwonza mwandikitu wa Mauvoo Benjamin Mwaka na ilivoti kwa uliku. Vaikethwa muvingo wa skulu nthini wa tamu wambe wa kalenda ka masomo ka mwaka wa 2021 the wanza ma kuandika alimu TSC yumbanite kulika mesani na mwalanyo mailu ma kuongela misala na mautio ma alimu nthini wa wiwano mo wa mithukumileka na CBA o mwaka wa 2021 kuvikia 2024. We shall never be divided, for the union makes us strong. Ni uneni wa siama cia kutetea mvata ma alimu cia NAT na KUPPET ila kwi umuthi si kumanita pamwanza ma kuandika alimu TSC kunena nisiagatua maundu maingi undu mithukumile ya alimu yailite kwa ilu nthini wa mawiwano ameo ma mauthukumi kikalo kila kitanasya matunda ona vanini. What did we come out with? Nothing. 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 Nothing in terms of remuneration. Unless the Teacher Service Commission makes acceptable adjustments to the counter offer, we would have no alternative but call our teachers to down their tools. From the first term of 2021 academic year, starting August. Kuanana na siama ii wendekethula TSC yokana we umuthi na ula wina wito ni kukonya mithenya ya kuthiumwa kwa alimu alama wavikia kutetheka kana maternity leave vala kwa alimu maka TSC vanie kuongela kuma mithenya 90 kuvikia na 120 na mo alimu ma aume kuma mithenya 14 kuvikia 101. Siama ii siweta TSC kwa ivinda yasa yithiro ikwatia na muvio kuandika thukumi wa SRC kuvalanya na kuvini ya mithukumile ya alimu. Contrary to clear constitutional provisions of the TSC, being an independent commission, it is clearly taking its orders from the Salaries and Remuneration Commission. KUPPET rejects the SRC position on the third public sector remuneration and benefits review cycle with the TSC, which the TSC has packaged to us in a new language. It doesn't mean that when you reject, you are at fault. No. We are only saying, can Teacher Service Commission retreat a bit and come back with a counter offer that is acceptable to teachers in this republic? SRC must give advisory to all employers in this country on what can be offered, job evaluation, and any monies that might be given to the employees. So we don't live in a vacuum. We are not being directed, but that is the situation in the country, and we must obey the laws that obtain in this country. Na yoyu TSC itetea ni awetakana nthino ivinda thietu ya corona yithiwa no yisilia ya ukengani kwathana kuongelwa kwa misala ni kwithiwa silikali yina mbesa mbianu cia kutwaisi wala nyosu. And while we appreciate the right of the unions to decline the Commission's offer, we urge them to consider the economic situation that has befallen our nation, the interest of learners and the effects of the COVID-19, which has affected our country's economic situation. And you heard my counterpart talking about COVID-19 as a shield.
Who doesn't know that COVID-19 is there? Shall COVID-19 stop you from eating? Shall COVID-19 stop you from going to school and teach? Let us not pretend. Na yusi ama isia nat na kupet ni siavitaka siithwa hitumia nzia cionthe onethwa ni kuthi kotini kugitia mavata ma alimu thini wa walanyo umwe wa mithukumile na ula uvaniwa kwambia kwi auke. We will use all means, including the judiciary, to challenge the legality of the SRC position, blocking the public sector salary review for 2 years. Ute na ngusani zile siithitwe sikusiwa vo katika tuwasiama ile sia kutetea mvata ma alimu nat na kupet ondumwe na nzama ya kuandika alimu va Kenya ya TSC cha kutungwa muvea mbevyu ni ngwatanyo ambie kuyumilia vo katika tuwasiama ile na nzama ino ya TSC kukonya kwa ilo kwa mithukumile ya alimu va Kenya. Dilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma vamu sino ilovi nyenito Benjamin Mwaka. Tuyuma musini wa ilovi tuthe kwa kauntini ya Kitui vala mwitu umwe kwa isietwa Monica Kimanzi kuma kisioni cha Kathukeni Kitui cha kati na ulani ndiwani wa umya witano kwa andumango ya ulauna andongo imutethesie kwa kumwake nyumba ya kwekala nundu ndena utonyi na ukwati wa kutwa isia mwako. Monica na ula nyumba yake yombokie mwaka ni muthelu itina wa kutiwa ni muume wake ewetwa kwithiwa aivoya ukomo na ciana ciake masaani ma utuku kisioni kiu. Mwandiki tu kuma kauntini isu Onesmus Chalo na ilivote. Monica Kimanzi ula ni mwaito ndiwani wa myawitano kwa numangosi ulu na atongo imamukwate kwoko kwa kumwake ya nyumba ya kwikala nundu ithito ivoya ukomo na ciana ciake nduwani kuma na kuomboka kwa nyumba yake mwakani muthelu amina kutiwa ni muse wake mwaito no iwetetwo kuna ivalua masane ma muthenya indi masamo tukumavika eka uvoya ukomo kwa atui nundu wende na ukwati utona kwi yake ya nyumba yake. Njezi kana ninga tione muse wako nyengai wako nyene tiona wazena manomba nyengai wako nomba yakwa yatumbuka nundu tiko makasumbane kakundu katumbukisie kamwe kalumu kamwe tyo mukene nyo tiko mete bu ndibora akomana muse wakwa otwakoma anthi nizimudire lwa tuthoe kitanda na tuthoe kondolo twikoma anthi mabasaniane na twambie thina mwingi twine thia ciana twakoma anthi nele thia ciana onetio otwikoma anthi nyamu atwanga nukundo ya kitanda na kondolo mena kambua nenye mando ya kondolo na mando ya ibini mando ya kondolo na kitanda nejo tikomea oyu haya oyu to mabu mabanga ni mombaki ya nomba yu Yesu kiongwenda mumbokilelie na ciana ciakwa sizugulu na twinya nithukumia na kwabe mundu unenga mbesa ate kumukwa makwa ndathukumite. Rebecca Mwathime ni mwini wa mbathi cia kumkumia na kumutaya ngai na ningi nwa mutu wa kibetiki na ethito aikinenge ukomo ondu mwana kuungamia ngalama ciacho cia mikalile cia kila muthenya na vala umya witano kwa numango cio lau mamukwate kwoko kwa kia mwaitu no nyumbani kana ethi watonya kweya ciana ciake nyumba kwake ate kuvoya ukomo. Kwa masito makwa nitwa Rebecca Mwathime na nithitwe ngikala utuinyo wa Kathukeni oina sene na mwaka wa kana na kuma no kaba nina manyie mwaitu witwa Monica na nethia ni mwandike nundu aina ciana na mume wake ndai ai muongu so ende na kwikala kwa konona bebata wa nundu nyumba yake ile kuomboka nyena muya musala wake ola ni mwiva tusiivo kiasi nikana withe ni twabika bandu twambicio nyumba titio kwitana matutethesi na cia ni nomba nicio andu wanyanya wa toka tweka tomba mabali na tomba ndui na mawe twambicio mwako akwa kithanga thi ou tomba nitio villagers na ni matutethetie muno lakini tubikie bandu wethe ayu tandu utethie witu ula twitu munenga ni wabika muthia na niyo tukula cia ukethe abe mundu ukitwa ni story na wina ngoya ulau no tutethesi tukokilisia mamono ndu indiwa twamutethesi withio na kini wakwato bandu basio winuka ena mugo na kola withe ayenda tutethesia kana noti
imwe noti inya imwe 8 nyanya ile inya netwa Rebecca Mwathime wakuna na mbesu nitunena. Felicitas Kambua ni afisa wa polisi kuma kituoni cha Kathukeni no kwelisita withitwa mustalini wa mbe kwenda Mwaitu no akwate nyumba yake utonya kwivitha mbua na mbepo na nicho kukulia ndongo ina makanisa makwate Monica kwoko kwa kumwakia nyumba. Kwa masito makwa na kwa nitwa Felicitas Kambua ni musikali wa polisi ba Kathukeni. Rebecca kanaula waandikite Monica ni munana wako abakubi Nela nokie ni wanda bisika na bena bata usuna thina usuna na mwatwi kalendi twandike nundu tuona ngai kwisila nduni na mwani twandike na twitabia na imaitu tuonekana ni moto tethesia twekala ndi twandika kila kikwendekana twasya no tumwakie numba ina lumu ile wako mwe wasiana sitini na kambabu bubundene na twandika twa sindu isu sionthe tweka masabu na twathikula kuyanana imaitu ni matutethetie obanini lakini mabika mwisio niguo tukulasia mwithukisya wito nikenda ona bata wa ulokuona bata wa mamo atutethesie nikenda tumwakie numba na Yesu amatone mwathi ing'onthe ala mukwicha koko kwitu kondo otethia mwaitu. Ngiripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma Kathukeni ile Kitui cha katika untini ya Kitui neta Onesmus Chalo. Na indi tukwatikana andu mango ya ulauna ndongoi kuma kisioni kiucha Kitui cha katika untini ya Kitui ni makwithwa maitethesia Mwaitu suna kumwakia nyumba nzio ya kufikia na kuikala. Twetiana na ripoti isu nikana ile mbeta ya ukamba ni yithi ya wana kundu kwingi kwanake na kutonya kukusya atalii kuma ndi sianza wenewesi ivya ya koma ila imatanisioni makulika masaku na kuthimusieni wa ilovi vove chau ivyani yi kwa ukuve ivya ii ni vandu vatheu vala vatumika kutwaisya mboya nundu wavikavo ni withi ya kanisa ya Shrine of Our Lady Koma mboni mutisya nutumbanisye ngewa yi mwanya iulu wa wanake wa Komarok naki ni kilungu chambe ione. Ni usi ukamba witu ni musio na wekundu kwa kuendesia wisi mavia meana me ukamba witu ala menguma Mutongo TV ni twavika ivyani iya koma matanisoni makundika masaku na kuthi musini wa ilovi yo wiwe achau konanya ivya ya koma na waenda kumanya isitwa koma ya umieva nivo akamba matine mavoya na hindi maikoma vo na mboya sio kwiwika miakani ya ngiri umwe mana kenda na miongo itatu muno bandu baane ba uthaithi ona utongo la wiva wa kanisa witha wieta mawalanyo muno usu nikenda andu moke okuthaitha na thati kuthaitha no bandu bau maaluka oku maalu chota family mukoko tindoko nikundu kusia kwenza benzeo nikimani olo na ni mwene isu ila ingi so mpai undongi witha wendevo ati okuboya kana kumalocha wandu maku mukoko kuthio mwangabo walanyo wa ivya yini wavikie kwiwa ungu wa kanisa ya Katoliki na vandivo andu kifathuka nyuma komana boya kana moka kuvoya via mainena indi ivya yi itwika nianenie nziane yenda kwisila vake mane ithi yumeta kangundo ithi Nairobi na yukwa kwewa zilala masomo senzi amabikie ke mane ke o maita ta kwenda o kwatho chanzia mesilia o ke mane nenewie thibia ne tathai no neni wa kwasia bau bainzia so newio ebia ne ya nena ichase batinzia na bayeselwa na kitumenechu maya mekis kweselia nziabo ne mathukisie na yesela ute yusu nengwaila newane monene kiyelewe olwake make visa kana sanamu ila siva mpingi itumika nthini wa makanisa ma Katoliki ona gutwika kanisa ya Katoliki niyo yiva andu kuma kundu kivathukanyo na makanisa ni o alangi nimetikilitwe kuka kuvoya va
Hii place sana sana watu wanaijua ni ya Catholic, lakini dini zote tumeruhusiwa, hakuna kusuiriwa. Watu wa Catholic ni wazuri sana. Wanatukaribishanga, wanatuambia mtu achunge vitu zake. Juu kuna watu wengine wanelishanga ng'ombe na huku, naweza acha kitu yako labda mtu huyo ajuani na Mungu apite nayo. Lakini sijaisikia hata complain ya mtu ameibiwa. Vani vandu vasio ve mugo na vakwendesya na avoi aingi masi ambayo sio mavoya kimaniki nisungiewa. Nondo akithea juteilia musi nondo wa corona ona tine vinda yako kakuthaitha, lakini ninaona nuke kiimani kiki nithenge ngai wakwa nimutungie muvea na ndimuthaitha nundu ti vandu vathuku tina mundu utayendeta ya ngai indi ni lazima tuka kuthaitha ngai o vandu vala openda vapa makanisa emavinge vi vandu thaithia ngai indi no satwa ya kuka kutembea ni kwa vata iyo ila wina mwanya kana ute na undu wa kwika wewosa itambia yiva umaluka kilunguni cha keli cha ivia ya koma nitukomana na muvea wa kanisa wa Katoliki na hindi anene ma muvea wa utalii matunengange ngewa iulu muna muno iulu wa mavia maitu mahokamba nundu yema yathawa mumbi na mbangeka methiwe mataneka osa itambia umaluke. Kitu yemenye imenipendeza ni kuja hapa ni kwa sababu kuko na mulima na ni yole place. Ikala uitembea nikana wonenesa mavia maukamba itu ni maseo na makwendesya. Mutongoi TV tukomanie nthini wa kilungu cha keli ivia ya koma. Nitawa Boni Mutesya. Na indi ni wavikiana kuionia wanake wa ivia ya koma livoti mwanya yake Boni Mutesya. Na indi muthiani kana sub-county director wa kisomo kwa Kibwezi countini ya Makueni bwana Kennedy Mashora ni utambukie maskulu ni kivathukanio kisioni kiu kunenia maundu ala matuma kisomo kisioka na itina amakati wa maundu ala mawetwe ta ICA cia kisomo ni ucha kukua mavukwa eituma ukumu nini na kutwawa kwa eitume anini. Kennedy Mulinge nuonena nisi na Kennedy Mashora na jiva nelivoti yake. Muvea wa kisomo sub-countini ya Kibwezi ila countini ya Makueni newe yovete kavyo kuliku kitana na mama mathina la methito maivingisa kisomo na kusia manyiwa kukwata kisomo cha ilu sub-countini no. Ainena na ndikimama voka vindane klawe the watambuka maskulu ni kifathukanyo kunene ya mathina aana amanyiwa vamwe na alimu. Director wa kisomo sub-countini no Kennedy Mashora ne waweta mama mathina aane vamwe na ucha mwingi ulo kusia wakisioni ki kukua kwa mavu katikati wa amanyiwa maetu vamwe na kutoa kwa amanyiwa maetu kuitene maskini ambao huko katika watu wetu wa sub-county ya Kibwezi kwa sababu hawana uwezo ule wa kununua vile vitu wanavyotakikana kununua wakati wamekubaliana na mikutano ya wazazi. Ile ingine ni watoto kuolewa mapema. Anaolewa mapema na waja shule na hiyo inatufanya upungufu wa watoto katika shule zetu kuenda chini. Na wengine wanapata mimba na wakati wa corona wasichana wengi walipata mimba kwa sababu walikuwa nyumbani kwa muda mrefu. Lakini sub-county ya Kibwezi tumechukua hatua fulani. Zikayoni siya kukitana na thina wa kukua mavu katikati wa amanyiwa maetu kuitene. Muvea wa kisomo ni waambisi kambini maskuluni ni kana kumanithia amanyiwa undu wa kwisoviana na mwisho. Tumeanza campaign ya kuenda katika shule zetu za secondary kuongea na wafulana na wasichana na walimu ili tuone vile ya kuwarudisha wasichana waliopata mimba na wamezaa na wako nyumbani. Yolo wa kutoa kwa amanyiwa maetu mena miaka minini ni kana matambia mamo makimia ni maendeleo kuosa ni kana kwikiambini na kuthako kotini kwa esililo la matwaite amanyiwa na wala ambao wanaolewa mapema tunafanya kazi na deputy county commissioner na machief na wase wa nyumba 10 vile ninavyoongea saa hizi. Wiki 2 zilizopita tumekamata watu kama 10 wamechukuliwa kotini. Nataka nishukuru OCPD na OCS wa Kibwezi kwa kazi ambao wanaendelea kufanya ya kuwakamata wale wanaume ambao wamepatia wasichana mimba. Kavindane kau director ono wawetakana na mwisho kwa amanyiwa lasi imomethia ya wana ngusanisio vala kavindane kau asiakana nemekite movango na nene maskulu ni kana amanyiwa asuma kwa atae kisomo undu vaile misoso kati ya wazazi baba na mama wakikosana, mama anawacha watoto hapo anatoroka
na mzee anawacha watoto hapa, anatoroka, watoto wanabaki kura bila mtu wa kuwasaidia chakula na mahali ya kulala. Na wale ambao wazazi wamewachana, tumeongea na walimu wakuu wa mashule primary na secondary, wamewachilia watoto kukaa shuleni ili kusoma wakitafuta njia ya kuwasaidia. Oingi ni wavetangia sinzi kayulua kilingisi cha mutatatalamo wa kisomo wa CBC mono kwa mani wala meukilanilia kuthila sisiambe itatu sia secondary kana ile kuitwa junior secondary. Tuko na enough space ya kuwapatika katika secondary zetu wale wako junior secondary grade 7, grade 8 na grade 9. Lakini ikiwa serikali imeamua ya kwamba itachagua shule fulani za kuwafanyia experiment katika shule zile za primary, tutangojea tuone. Lakini sio vyema mzazi kuanza kulalamika au kusema ya kwamba tutajipanga. Tumejipanga vya kutosha. Ile mtoto yeyote ambaye yako katika primary school wa CPC tuko na enough space ya kumpatia. Kavindane kau ni womiokanya movyoko asielame uvatholasiana kimevai. Kavindane kalame kuitwa skulu weta kana nemekuosa wetambia yomo ya kimeao. Kama mtoto msichana na mfulana wawili au watatu au wanne katika familia wamefanya class 8 form 1, wataenda wote, upende usipende. Na tukikupata ya kwamba umeambia mmoja aende na mwingine asiende, hiyo ni hatia. Na ukienda kotini, fine ni 1,000,000 au miaka 3 au vyote viwili pamoja. Vilingi wa Mauvoo kuma Kibwezi kauntini ya Makueni. Ninye Kennedy Mulinge. Kennedy Mulinge ni woko tuvicha muthia wa Vilingi wa Mauvoo kiokoni cha umundi na hindi nukathiva sanondo ndatika mbotho usiokite nitukitha twikwateania theni wa kilungu cha mathangu ni tumanyikila kindeni wa mathangu maitu manene vandi itu ya Kenya Daily Nation na The Standard ni thandi kwateania nake Lena Mwende kundu kathiva sa yanitwa Erastus Kithuku wa Nzomo nenziokedheti. Ino ni Mutongoi TV. Mukamba aisye ngundi yambe niyo kau. Hindi ni siya wetina ne kavila niambia. Wengi mukamba ni wisi siya kusandongoi inyusa muluo. Yu vaiku nyo muluo. Nondo Vilingi ni wabugwa. Mukamba witu ni museo na wilato. Ndi ito Mutongoi TV kwa tanyo ya Mukamba ni Trafika. Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia na nima no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo. Metha maitu mengunu kilandwani ukamba witu kuma ketwinzine mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siya kisuwani nginyamu siye munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nundu wao ni wenyu wa Mauvoo ni wathela itisina wa Vilingi kuvuvwa yu we makwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiluwanda na ngwatanio ni vina yu Mutongoi TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya Mukamba. Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba ni Trafika. Kuvitana na kuvitania ndeto ni kindu cha kawaida andone. Acha. Kila kitakomana duniani no siema na ethi wandu nimeukomana no nginya makalanie kwanzia emwe kanenge na nicho kitumi miao ya seovigwe. Saingi utonya itha uvitetie na saingi utena mavetio. Nutonya kuobwa nundu akulea kumanya nzia cia kwitetea ona utema vetio. Lilikana kuvetia utesi kuituma utovwa kotini nuseo ukekala wisi ila wambe ya kukila muvaka. Wewe nipige picha haina sita. Utaona utusi yote.
tukomane kilungune cha usili kila wakatatu kwambia saa 12 na dakika 40 cia wio pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba miao na miamulo kwatiwa. Kwa nundu President Uhuru Kenyatta no kit nitamwea karibu sana President Uhuru Kenyatta, karibu paa kwitu ukamba huyo ni andu maku ni makwendete muno tembea unundu kusobete ikala bana itu ye muthokoi ikala bana satu nenge ukwanzuki tukoni mundu masio mo kamba atu tiko ndayuka ekalona itu tutheke oneke nandu na icokethia na titi wou na moko mathei aiye tenda no mitu makote maendeleo nundu nisibe atongo yangi Kenya matakula sio bwa maendeleo mo mendeto kuonekana kisiasa ithi tenda maendeleo tienda andu maitu mamanekana me Kenya na Kenya niyo pneumonia no wau ulori kandini wa mapui makana kana kama mundu muima na kana kena pneumonia katena itwa nesa netwa nokowa ndinu webinda ikubi muno. Pneumonia kwa kawaida yoka na mawana nio mana kana kena pneumonia ikatona kwetha kaikoa kya keli kwetha na bina wa kubeba kwetha na bina kubeba ne chao kethia waisa wana kaibeba kwa mituki ukona kailuma ukona mbao ciicio kandini ndo kabebete mbao ni wicio kete ndini na ukona kai mutwe uendania na kilebe batumita head nodding ilo ukona kana tena signs na symptoms taisu ikwasia muno esine pneumonia na no wau ula butaiteto kwa mituke utwanda kuwakana ndenwa ebinda ekube muno. Pneumonia yetawe ni sindo nyingi tene inaitawe ni bacteria sasa era tumita ni mokoko na hemophilus lakini baadhi yao ndo twana kufadhania kana ni viral kana ni pneumonia kana ni bacteria kwa hiyo kona kwa ndeke na tena wako beba kwa beba mituke ke kusinda kubeba ke oluma mutwe ugetha wende na kile beba ya cia ida ya cha kana kau ni kawo muno anika ilo twawa sibitali katethewe kafika sibitali ni bonda kitali utwana kwa mwa severity kana wau wakana unene betata tulatwe na tena munene na lazima tukoma deno hospitali twambe uenzebe ila tumeta oxygen na twenengwa ndawa cia kutona. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma no tumevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa Mauvoo yange tufikia kwisila nambani ya simu noti ina kenda ile na itatu mwonza kana ututumie email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile vya sala situ. Nikwacho kile yote akunikisio musiaisi wa Mutongo TV Kilungu ni mbisuni kila kikuki ya kila wakana kuma saa 12 na dakika 40 cia mawio. Party.
chips ni size tu chips tulanga to beke potato jis ni lu yaku ni ngama mbie ni mauta kitunguu na dia kitunguu saumu chete musamo muselo uni so anuma Mombasa ukwaju ngwaso wenda udibaya mbuchari usakwena masteki usakwa yene vindi bisoni dia ya motongo isa 12 na dakika 40 sama weyo kila wakana kilungu ni bisoni muyo mbisoni. Mundu wa mundu aweka na ngo imwe atasukumitwe ni mundu asukumana navuo nginya ukesa kumilia muthia ambie kwina nekana kanini lakini nyako ndamanyaka na ikinengo ke uba etawa Timothy Mutesia 1DC wala inengo minge pyo kuma ba ukamba witu nyeto wako ketio bela tafadhali ne kalao ngina ukesethia my mom o weto ni wenda wambe o wito na kemba wenda kwina o wa gospel waleta kwema kitu chambe umutangie ndarau sana amenifika koo pia lakini siku moja watanivulia kofia ndu tuwita kinengo kitumia wa kwanza ya mbinge komanthi wa mbesa kana kwetanithia ukamba ni nthi ya inengo kivathukanio twangelekanio kwina githaitho ni changwenda hilano kakuboya nienda tataunzungia tunalia kwa sababu ya korona Mungu Baba kusola kusemba na inengo ingi mbingi iloele kilungu cha inengo kila wakatano kwambia saa 12:30 cia weyo pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Inu ni Mutongo TV. Wa mukata musese kethani ndi watonyerera ndeni wa mitambo ya Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba kilunguni amuka yutwalika ndeni wa kava wa keli mathanguni valani kwa thitekanani tu tha tukwatiania na kele na mwende twile twisisha ndikila kindikitu ndeni wa mathangu maitu manene nitawera stars kithuku wa nzomona moko ni makwa nina ithangu ya The Standard na kwa nitawale na mwende na umudengwete ithangu ya The Daily Nation na twasisio uthiuni wa ithangu ya The Daily Nation nduko na Mauvoo makonetie BBI palatu kwitwitwa kana the BBI fight back kana kawa BBI ni ukiengi na yu ni kumana na kuthachwa kule nethiwe ya thachwa kotini na ndiyo twisisia uthiuni wa ithangu yetu kwithia Mauvoo makonetie governor wa Migori Obado palabe kwelewa kana kwi muthenyani wayo no nethiwe ailea kana no nethiwe ti muthenyani wayo kana no nethiwe asia kana ni wailite ntha yuka kotini no nethiwe asia kana kumana na munyo wa corona la wiko ndekwendo yuka kotini na ndi kwa new yake inde yikoewa na ndi Mauvoo asungu na ndu nengelelia moko likume thangoni ya 10 na atu isisio baingi tukona Mauvoo makonetie nzanzo cia corona na indi bala uru with unomisio tu kana asia kana andu milioni 10 ni kwithwa maitonywa nzanzo isu na isi Mauvoo asuko likuningunda ngulengelelia mo ithanguni ya monza na indi uthiuni wa ithangu yitu kuona Mauvoo makonete TSC alame kwasia kana offer excluded appearance to comply with SRC 2 years salary freeze back kana utula manenda kwa kuongelwa musakana wendekethio la manenda ni kana metha mayongelwa musala no nethiwe wakimangu kabani na wethi amaine kwatiania nendi Mauvoo suko likuni ngwithangi unengelelia momme mongoni wethangu ji twisisia ithangu ni ya miongweli na itatu kana uthio ni wethangu ji na ila ninge watu nengeto ko likwithangu ni ya miongweli na itatu ninge wa ikumusu la wa president wa ndia South Africa Jacob Zuma nituko na watu wakana nunethiwa ajele wakana ovwa nyai 15 na ndi Mauvoo asuko likuningu ndangi unengelelia mo na tuwesisia uthiuni wa ithangu ya The Standard chongo kinene kana Mauvoo amaneto witone kana Uhuru and Raila 9-point BBI court case attack na ndi kwi muthenyani wa iyo koti wa appeal ungu wa majaji muonza nimethiwe mavikira kwambia kwithukisia ikwani ile tungetwa iko yulu wa BBI vala
koti munene kwi mwini wa katano wethiwe kana high court wethiwe yase kana BBI na process on there BBI ni ufathukanu na miyo na yu BBI task force President Uhuru Kenyatta Raila Odinga na IBC ni mathakiti ikwani na yambie kwithukiwa kwi muthenyani wa iyo ni kwende ya kwa mithenya ina kwa umuthi koti nitukitha tuona undu mukitha vaendesyo na indi Mauvoo asu ningunengerile mo ithanguni ya 6 muonza na nyanya kana page 6 7 and 8 Mauvoo angi manengeto witoni kana 10 million people to get COVID jabs by end of year ni Mauvoo la watwanile na nikana President Uhuru Kenyatta kwi iyo ni waisya kana Kenya milioni 10 nyima kwitha wa maikwata nzanzo ya corona muthiani wa mwaka u kana mwaka utambie twathela Mauvoo angi maneto witoni kana Zuma gets 15 months in prison Mauvoo asu imakwata page 31 na indi ni ex-president kana ula wa president wandi ya South Africa Jacob Zuma ni withi afikia na kovwa kwa miei 15 nondo wa kuthi uvathukana na miyo na kulea kuvika kotini leto wa conduct of court na indi avikiana kwithiwa aikunwa kana ayovwa miei 15 lili kana Zuma kunaniwa na mavitio ma ulosani Mauvoo angi manengeto witoni kana it's official no pay rise for teachers kana ketho yu mwalimu na nune kwatase kana ni matonya kuangalwa umesala yunza ya kumandika alimu TSC yase aye vaikindo cha muthembosu Mauvoo angi maneto witoni ulu wa kana Mauvoo asuma TSC nukunengelele mo page 20 Mauvoo angi maneto witoni wa the standard IMF gives state tough terms for new loan kana International Monetary Fund alama nenga na loan ni vengi loan nenga na loan one this on then with yase kana winengane terms kana maundu amwe alama kwenda mekwa nikenda ine manengane loan kwa nthi ya Kenya Mauvoo ni page 4 and 5 thini wa the standard na muthia Mauvoo angi maneto witoni ulu wa mathau vala France pay the price at euros na indi alamu ne maendo cia mathau ni mononi undu kunethiwa kwathi ngaliko ya France ya umwane Switzerland Mauvoo ni ngonengelele mo page 46 47 and 48 lena twithi ithanguni ya kana ya the Daily Nation tukwithia Mauvoo asu ni nina kusabia maningitwe wito uthiuni wa ithangu ma BBI pala Attorney General ODM Raila Odinga na ABC ni methiwe mathache kwa ni kotini ila ikonanite na BBI kana kubalu chakula kwa balukitwe ni BBI ya tuikanite kana ndi ati mitalatala ya katiba na metho mametunga kotini na indi ni kwa nila yambie kwithukiwa muthenyani wa iyo tondo twenda tuitagwa ni Rastas na nithi kwenda yende ya kwithukiwa mithenya 3 yukite na indi so one na okay umundi one na okay na indi Mauvoo asuko liku nime ithanguni ya kana na maka extendishwa maka songa mpaka ithanguni ya katano haya twisi ndini wa the standard page 3 ni kana Uhuru says all adults to get COVID-19 vaccine by 2022 kana President Uhuru Kenyatta kwi iyo ayumia uneni we 16 wa presidential address yulwa wa corona fund ito ya Kenya ni wethi avikiana kwa sakana tuifikia mwakani wa ngili ile na miongo ile na ile andu aima million miongo ile na 3 ni makwithi wa makwatite nzanzo ya wa corona pala waisi kana the ya Kenya ni vania kukwata nzanzo milioni 13 kuma kana muthemba wa Johnson and Johnson kuni tuketela tone undu makwithi wa mindete kwa withi anu livotesu ni page 3 the standard tuithi ithanguni ya muonza ngiwesu twenda twanengelelwa ni Rastas no yongi inengetwe wito na indi wenda umisoma no wisiesie kuliku na tuyo ithanguni oyuba ithanguni ya 3 ni tukona Mauvoo makonetie ndamboka ya President Uhuru Kenyatta ndini wa kaunti cia Trans Nzoia Uasin Gishu na Nakuru na indi ndongo isiangali kwesu ni sithiwe yasia kana ila lat unethiwe ame launch kana amiende cia kuya kaunti ya Kisumu nimekwenda onamo methe mayambiwe milati ya muthemba usu na indi nitukona bisawa nibakunitwe bisawa musumbi witu President Uhuru Kenyatta na deputy kana na munini wake Dr. William Ruto pauma kunitwa kwa imwe na indi Mauvoo asuko liku no media ithanguni ya 3 ya the Daily Nation twithi ithanguni ya kana ya the standard ni kana IMF gives state tough conditions for new loan facility kana ketho nthi ya Kenya ni kwitha ienda loan kuma kwa IMF ni movia munene wa nthi cionthe wa kunengane maundu ma loan ito International Monetary Fund na indi nthi ya Kenya ni vanite kuosa billion mana ile na miongo 5 na 3 taloni na yu IMF ni thiwe yavikia na kunengane maundu amwe
kwivo maundu ama COVID-19 millionaires methiwe mayasya kana kethandhi ya Kenya ni kwenda kunengwa mbesa inge cia loan ya mekumilia andu ala onthe makonaniswe na kilingisi kiima cha KEMSA yulu wa COVID-19 millionaires ila mbesa cia corona cia vikie na kuetekana kana ni cia ye ku Mauvoo asukwa withianu no makwata page 4 the standard twithi ithangu ni ya the Daily Nation page 10 ni tukwithia Mauvoo makonete shabali awetete kana I will not wait for any endorsement kana wende kwetela kukunyugwa kana kwikwa kindu chochote no utui wake wakana no kwithwa yunga mata governor wa county ya Mombasa na indi atu asya kana kila kinatumite myake su kula ndelu ni isu ingi sivitukite ata ungama ni kwithwa nani ula ni governor wa county ya Mombasa ula Alias Joho ni enamei mikwatu na milumu ndini wa chama cha ODM lakini yu nondo tamu yake ni lile sile no kwithwa yungama na kwita kibela chu ata ubingwa ne mundu na kenda no endorsement mekwenda kana ni mekwenda kubeka ni kana masoti andu kana manyubane ndo mekwenda ndekindu gukia no kuungama nundu ni wisiwe ni mundu wa ndoni na no kwindo inywa na ndi musiesia Mauvoo asuko likuno kwisomya ithangu ni 10 ya the Daily Nation Mauvoo manene page 6 the standard BBI case na ndi baba andikitwe let Kenyans decide BBI fate in referendum AG says in plea to court of appeal judges otondo twakwelesana kana majaji muonza matongweswe ni president wa court of appeal ulani bwana Musinga nimethiwe mambiana kwithukisia ikwani ya ikoni ya BBI vala na yu munene wa mia kana attorney general Kariuki ni wethiwe avikia na kwitha ayase kana akenya mekiwe maundu ma BBI mavikia na kwiyamu ya nomo na indi ikwanire otondo twatavia ithaki tuni IEBC President Uhuru Kenyatta Raila Odinga na indi attorney general kwa uwe tuetele tuone undu maundu makwithwa maithi lilikana high court ni avikiana kwasikana BBI ni uvathukanu na mia Mauvoo asoma kwate page 6 the standard Twa ithangu ni ye kumitu kwithia Mauvoo makonetie governor wa Migori Okoth bado kwa palawe ethwa withiwa yasya kana wende ethwa atonyobika kuka kwithukisia ikwani yake ni kumana na mitalatala yikitwe ya kusia kwa corona na indi nitina wa ikwani ila imukonetie kotini oko kuvye musiesia witoni kana ni wethiwe aikonanwa na uwani wa ulawa emu manyewa wa University Sharon ulawa twikana kana nsekesia weta kana ai munyanya wake na na uito wake na indi ngewasi umoni wethiwe Sharon wethiwa yuwa wan ulawani wake wakonani we na governor uyu na indi be kwani ila ithitwe yikotini ya thakiwe kotini kuhusiana na kesi yesu na indi witwikana kana prosecutor nunethitwe pe ngusi 3 wa monza ila siumbanitwe ni kana siete sikusia na indi wekweta kwake kana ndekwenda nitokwenda kusiloisha kana kudelay trials yake kumana na wanyusu ethi wa yumana wonndo no kwasya kana kwitete kwake yasya kana datonyobika ilobi nikwenda sorry nikwenda kunenganitwe mitalatala kana ndailite kwi corona and keep social distance na mayikala nyumba electricity kana account sia Lakeside kana sia ngali kwesu nisinethitwe kuna infections rate ye yulo na indi kiunicho utwikana ukiunicho kitumie aweta kana ndekwithwa aibi kana inde Mauvoo asuko liku isome ithangu ni 10 ya the Daily Nation tuendea na BBI case ni kana page 8 ya the standard maandikite AG's 31 appeal grounds contents into 9 issues to settle BBI 12 na indi ni ulo wa kicha BBI pala maundu 3 na imwe methiwe makonanwe vamwe na maetwa point kenda ni attorney general ulani bwana Kariuki na indi ni meva on the no maskwate page 8 jisa hivi andi unengelele on the indi kwa kuvene kana andi utavye ulo wa BBI case yesu kana kwanisu ya BBI majaji 10 na kana maloya 10 na eli nimo ma president Uhuru Kenyatta na mo maloya 10 nimo ma Raila Odinga na BBI team na indi otondo na watembea 31 grounds condensed into 9 issues na indi twisiane kana ndi ya Kenya itetetwe kuvindwa katiba kwa masafali miongo na eli na indi on them akavikia na kuvaluka alama valukite ni miongo eli na eli na indi twisisya kindu kingi kineto wito ni kana majaji muonza nimo makoti ulothi ni kihama kwani la matungwa iko kana appeal nimo makwithukisya ikwani ino ya BBI page 8 Mauvoo asu no makwatavo twithi ithangu ni 12 ya the Daily Nation
tukwithia Mauvoo mekosekana water sources at risk of extinction due to forest degradation kana kula andu mauma cia kiuo kana kula andu mauta kiuo niku kiwa kwithwa niku thiku ikauka kana nikwithwa kuyuma nikumana na mititu kana itheka citu kwithwa ciende na kuma kwa cio ni kumana na kutilwa kwa miti kula kutilitwe na indi county lasi kutwika kana si affected muno ni kumana wa kumiti kutilwa na kubibwa makani Bugoma Webuye na Kitale na indi measia kana kwa endewu kukwendewa kiuo nikikwindwa kina unyivu kwa muno na indi mwene nthi ndendwa atono kwata kiuo cho utumia atacha kunywa kuua na kuthamba na indi mibathithitwe kana ene nthi mathithitwe kana ekalima isiyo ni isu ni mathithitwe mumanwe na kutila miti na indi Mauvoo asuko liku ni thangu ni 12 ya the Daily Nation niona masamiti na matunete muongo na indi nenda twambothi thini wa Mauvoo ma dunia kana ma world na indi nila livoti ya Jacob Zuma vala Zuma jailed 15 months as options to evade corruption trial run out na indi koti wa kuno thikie wa nthi ya South Africa nuvikie na kumukwata na mavetio ula wa president wa nthi su Jacob Zuma na yu avikie na kovwa miei 15 usu ai president wa South Africa anu kovwa nondo ailite kufika kotini yolwa ikwani yake ya olosani na ayema kufika na nenge sutira content of court na no kwithwa ayokwa kotu eteletwa nei pondo kukwetha kuithinga lukwese South Africa Mauvoo asumu cia no ithanguni ya the Daily Nation no ekwati ithanguni ya 23 yes 90 lena Mauvoo angi mathau twiminukile kana Spain's Morata finds shooting boots for sweet redemption kana mundu Alvaro Morata ni muthauki wa nthi ya Spain ni withitwa ibuthiswa muno na yuno nethiwe ayuvinga mbao cia vata muno ivinda ila Spain inathauka na Croatia thini wa mathau ma Euro round of 16 na Morata ethwa ivunga mbao cia vata muno na ethwa atethecia nthi yake ya Spain kusonga na mbe thini wa mathau anona kuthauka quarter finals all voting ikuponia Euro 2020 ni kana De Bruyne and Hazard 50-50 to face Italy at Euros kana kocha wa nthi ya Belgium fala De Bruyne na Eden Hazard mathaukia ni bonu mundu Roberto Martinez no waise kana aume anueli ni matonya kwithama ni matonya kulia kuthauka quarter finals ya mathau ano vala makwithama etho kana Italy muthenyani wa katano nondu mena umesema Mauvoo asu ni page 48 ya the Standard na ndimira lena ni kana 46 and 47 ni Mauvoo meokonia France na ndi France ni twese kana ni manave tangiwe ni timu wa Switzerland kwa kuvungwa mbao 5 kwa 4 kwa mekwayo ya penalty itina wethao isu kuma mbao 3 kwa 3 na ndi mlawama kana mundu rone thiwe ayilelwa mavitio onthe ni mundu Kylian Mbappe nondu wa kuvitia penalty ya muthia na ndi ketha nwe wendewe ni Mauvoo ala me the Standard no vikina kwiyosea ithangu isu na kwisomea kwa uliku ndi Mauvoo asu twenda twanengelelwa ni Rastas makonete France no methe ithanguni ya 3 ya the Daily Nation ndi wisi kenda wipata muno na mathao wisome kwa uliku na ndi musesia wa Mutongo TV pauti watu wavika muthiawo kunikilishitwa mathangu kwa umundi nyindita walena mwende wa mutinda nduti wanesa kwa uyu aya na kwani twera saskethoku anzo mo ndukathivanza nondo ndatika mbuthu ciukite ni twitha twiciokete ndini wa studio vala tukitha twine ni maundu meokonia uteti na maendeleo na muno maundu ma budget ni twisinesa kana kaunti citu cita tukitwima kweni na masako ni inatukise budget na indi umunthe twina mwene kivila wa maundu ma budget ndini wa mbunge ya kaunti ya Makueni na oingi MC ya wa ward ya Waiyakako ni mheshimiwa Dennis Musyoka kundu kathivanza nondo ni nciokethete ndini wa studio ni nake ni Mutongo TV.
mukamba aisiati wetele ndakusa na sabali ya basa yambia na itambia yemwe akamba twina kesesa ikyo kufikia bonde vala oi nituyumba nitie kunengelelia Mauvoo mavivithie mawo matena nzika matema kwekea kaliko imwe na mathiane nesa ni andiki na somi ma Mauvoo mena utwika nindini wa Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV ngwata